specially dedicated to late Mrs. Veronica Ekeoseye Edenoje. May her gentle soul rest in peace. Amen. Mama Riawogwe Baba Yerio Ekeoseye Riawogwe Baba Yerio Ati ole tie Chasi vale o Baba Yerio Mama Riawogwe Baba Yerio Mama Riawogwe Baba Yerio Ati ole tie Baba Yerio Baba Yerio Mama wo Baba Yerio Veronica Riawogwe Baba Yerio Ati ole tie Andrew Vale o Baba Yerio Ati ole tie Godfrey Vale Baba Yerio Mama Riawogwe Mama Riawogwe Veronica Riawogwe Ekeoseye Riawogwe Baba Yerio Chasi Vale Andrew Vale Godfrey Vale Baba Yerio Orupo no fani ekpe o Baba Yerio Orupo no fani ekpe o Orupo no fani ekpe Onokun mere silona late Mrs. Veronica Ekeoseye Edenoje Oda fimo awona bona Chasi kwa me vie velure Chasa Edenoje kwa me vie velure Mama suwa ba yeye are Chasi kwa me vie velure o Chasi kwa me vie velure Wona kitana money for Oda problem we na cho Andrew Edenoje Andrew no mo Andrew kwa me vie velure E mo agbon na giri oye agene mi ono sheri mi E mo agbon na giri otia agene mi ono sheri mi Mama Veronica Ekeoseye Okiyari avele Mama Veronica Ekeoseye Edenoje Momi Okiyari avele o Ologwona Okipobi ana money fo Oda pobi omo wewe na choi Godfrey Edenoje Bezi Europe Ona mona maribele mona choy Toles yo nododo Toles ye kwa mi vie veluri Ono rivo boe Toles yo Mama shuwa ba yeyere Toles yo nododo Toles Kofi Edenoje ono moime Mama shuwa Baba yeye kofire Okiyari aveni mako biekwe Ono mona chori Chas Omono no na kabie Oda yoni meno jotui Edenoje family Oda yoni meno kwami Edenoje family Oda yoni meno kwami Edionwele family
yoni meni do yi St. Patrick Catholic Church de re obo akwemele oda yoni meni ojotu yi Commonwealth community de la ya abo akwemele oda yoni meni ba ye no kwemi ene no mama eso na mi erebe na ready na no so wa macho yi burial planning community ye ba de bo afomele oda yo ni me na kwemi honorable Ken Edenoje Ken yo Edenoje ono mo me o Ken do mama wa o baba yerio Veronica do akuno bi oje ojo ame pa money mama ye o obajo ame pa money mama o mommy o kiyari avele o adura yo ni man of women o student of Federal Science and Technical College Uromi ola ya mi mejo tui Raymond Immunity president based in Germany ola ya ni mejo tui Prince Kato vice president ola ya ni meya ni honorable engineer David ESA level peace and love secretary ola ya meya yo obo apome oda ya ni meno yi erewe from all students of Federal Science and Technology College one wa karibu bo apome oda ya ni meyi Atono Philip Pama based in Italy oda yo bo apome oda yo ni meyi Kenny obo akweme honorable Ken Edenoje oda yo ni meyi Owobu Kisley based in Germany oda me wo obo akweme oda yo ni me no jotui Koide Asibo aka Awilo based in France oda me wo obo akweme oh mama oh ji ya we ni ma gbo mi ego mo mi Veronica o eke o seye Edenoje okiyari avele mama Godfrey o mama Toles mama Godfrey Edenoje ola ye ni me lo jotu Osas Motors based in Benin City ola ye ni me lo jotu Morrissey Akpos one of UK ola yo ni me no jotui Collins Peter based in UK Tolesi o no mo me o pa be vie lore o mama shuwa wa ye mama shuwa wa ye more o wa ye yoyore o wa ye jakele mama ri owo baba yerio Veronica ri owo tele tetie orupon no fo eko tele tetie Godfrey Vale baba yeri owo tele tetie baba yeri owo mama ri owo baba yerio Veronica ri owo baba yerio ati ole tietie Chasi Vale baba yeri owo ati ole tietie Andrew Vale baba yeri owo ati ole tietie Godfrey Vale baba yeri owo
mama ria wogo baba yerio Veronica ria wogo baba yerio ati ole tietie baba yerio wogo orukun no fo ayi ego mama ria wogo baba yerio mama ria wogo baba yerio ati ole tietie baba yerio wogo orukun no fo ayi ego baba yerio Maria wogo baba yerio Veronica ria wogo baba yerio Atale tietie baba yerio wogo orukun no fo ayi